аввалан салом мегӯем бар ҳамаи бародарон ва подписчикони канали Автолайф. рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. бародарон, навори навбатиро аз мошинбозори душанбе омода кардаем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. рӯзи якшанбе бародарон, вақте мо ба мошинбозор рафтем, ҳамин ҳафта дар мошинбозор бисёр мошин даромадагӣ буд ва мо мошинҳои гуфтагиатонро ба навор гирифтагем ва ҳама рӯза видео карда барои шуморо пешкаш мегардонем. раҳмат ки бо мо ҳастен ва мо ҳам дар хизмати шумо ҳастем. саломат бошед. Mercedes S-Class кузовои 221 соли 2010, объем 6.3 тоза, бензини холӣ. ана ҳозир ҳамаҷо шахшо ба навор мегирем, тамошо мекунем. мошин гузафт фулай, ҳама наварот кор мекунад. автопилот, мултирул, пробеги 648 000, старт-стопай, автомат, кондиционер, люкам доро. дарохташ маҳкам мешаванд. глюштера спорт, ана нашак, наша чанд сомон камера 185 000 мегад. ана 6 моҳ ҳуҷҷатҳоша, 6 моҳ таъмировкаш. бо номерош 559 93 29 занг мезанем, муомила дора бо. Kia K7 бародаро соли 2012. ана ози хушрӯ ҳамаҷоша ба навор мегирем, хайбохтон бештар маълумот мегирем. ана мошин нав таъмировка кардагия, ҳуҷҷат таъмировкаш ҳамаш 1 соли пурай. объем 2.4, ана камераи хафо ҳам кор мекунад. ана потолок панорама. ина дискон худашай Kia K7 балоно нав. салон шак мегирем, салон шам як тамошо кунем, барош маҳкама. ва печаткам кор мекунам. хоб салон сия барои электропакет, потолок панорама. мултирул, ана коробкаш автомат, кондиционер кор мекунад, старт-стоп. объем 2.4, бензини холӣ ё газу бензин? бензини холӣ. ҳозир ака нақша чанд сом гуфтем бар? 140 000. 140 000. ҳамон номеро ҳамон намешавад кане? 93 10 20 30. ана занг мезанем, яка барои шуморо бештар маълумот метавад. хайбои нахто мегем ҳолати мошина. Mercedes S-ка 98 сол. бисёри бачаҳо хоҳиш карда буданд. ана свич металлик
камераи хафо кор мекунад. Ҳуҷҷат танирокаш 11 моҳи дига аста. Тамошо мекунем бародарон, маъқултон шав. Номраи кара мемонем. Занг мезанем, муомила дора бо. Балону на. Ҳамуш хишака ҳами пас кирад. дар он пеши микропакет, дар он қафо ручной. Механикаи коробкаш, кондитсионер кор мекунад. Бо монитор. Кондитсионерам кор мекунад. Объем як газ, газ и бензин. Вау, мотор шаг бигирем ака. Valla pul teşebbüsü çok kesiyor ha. چند جوکی؟ Allah şiva bir giredi ha. Çiğ ne vardır ha? Şans makan arkadaş. Bu Bu savdan meşa. Bu numara telefon abuga kamune. Numara 915 44 44 22 22. خب زنگ میزنید یک برای شما رو بیشتر معلومات میدم که با معامله دوران یک چند برادر لاستی پرسیدگی بدم. خب مرامت نه لاستی 2009 سال خب کاری ای او جامعه جو شخصو بناور بگیریم تماشا میکنیم. انا ماشین واگونی راستنمایش کشیدگی انا حجتش همش یک سالی پره. براش الکتروپاکی автомат ай коробкаш الکتروپاکی و 130,000 пробег автомат кондитсионер кор мекунад об юк надора об я салоншон як бинем вокшо объем як гашт бензини холия газадаги нест о ҳам як мотор шам бигирем ака бо соз мешо خیلی мотор расход надоранд лишний расход бензини хули қимат на о чанд сум ака ва нархиш با سودا میشه خریدار باشه ولی گم میزنم چند چشم میکنم تو 50 тара خیلی вариантҳои алиши ҳам дорад та як نه علیشی نداره فقط سومه نه؟ فقط سومه خب номерои телефона бигӯ якамоне یه نیاز تلفن اگر بزنم чанд ака номер 919 63 33 91 خب زنگ بزنید یکه برای شما رو بیشتر معلومات میده با معامله دورا خب اوپل استراجی 98 سال این سویچ اخنولی دیستیم یک شش پرستوی گاز بنزین اما جاتوش 7 ماه چند ماه یا 9 ماه دیگه حجت دورا این مسئله мотор, коробка, ходовой, кузов, чикаляка. Ходовой همش 100 تویزه. Заги, пусидаги خیلی. زدگی نداره نمی قاق جوش. های درخت دابود نمی قاق جوش زدگی های کراسکه خدگی کم ترک نمی پوزیرو کش هست. خیلی پیش کفو دیگه زدگی نداره. خب سالن های تماشا کنیم. سخت توی میشه داروش.
Дута электро, ана дарои пеш электропаки, коробкаш механика бекансанед. Белука, ана خب چند سمکه نرخش 30,000. خیلی واریانت ولیش هم برو خواستم خیلیشی باشه کاروان یا زیفیره باشه بالای سومش میتیم. میشه خیلی واریانت وان داره. خب 30,000 نمره کلا میمونیم زنگ میزنیم برای شما را بیشتر معلومات میده. خب با معامله دورای جانست نمره تلفن میده 104 904 06 06 25 24